ibihe byiza kuri mwese mukomeza gukurikira Radio Musanze 95.4 FM cyangwa se wandike wa_RBA_CO_Ranawa maze ugahita wandika mu murongo w'icyatsi niho duherereye Radio Musanze. Reka tuhita tugaruka rero kuri shampiyona nyarwanda, turamanuka muri shampiyona Africa National Cup. Turaza twigira no muri Premier League, ubwo kuri mikoro nitwa Nzayikurimana Fils. Reka duhite tuza tukubwira uko ibintu bimeze. Yes, ni muri shampiyona nyarwanda rero nkuko juru mwa 16 uko yagenze. Ikipe ya Royal Sport bayitsibura rwose ibitego bibiri byose ku gitego kimwe. Ikipe ya Sunrise ikubita ikipe ya Polisi ibitego bibiri byose ku gitego kimwe, mu gihe ikipe ya Etincelle nayo bayikubise ibitego bibiri ku gitego kimwe rwose. Mu gihe rero Muhazi United yanganyije na Kiyovu Sport igitego kimwe kuri kimwe. Reka rero twigira muri Africa National Cup uyu munsi tariki 14 rwose haraza kuba Senegal na Gambia ndetse na aho ni muri tsinda de Cameroon nayo rwose iraba imanuka mu kibuga na Angola. Mu gihe rero haraza kuba rero indi mikino igiye itandukanye ndetse no muri dengira ngo nayo iraza kuba ikina. Reka tugere muri shampiyona ya Ubwongereza Premier League. Premier League yo imeze gute rero? Urakeka ngo bimeze gute? Premier League muri uyu umugoroba kuri ejo Tottenham ndetse n'ikipe ya Manchester United baje kunganya ibitego bibiri kuri bibiri. Nuko rero shampiyona y'Ubwongereza yo yakomezaga. Reka rero tumanze turebe uyu mupira uko ibitego byagendaga bijyamo, tureba uko ahantu hose uko byagendaga bikurikirana. Turagaruka mu kanya gato cyaca ndaje gato mubanza mukurikirane iyo video n'ibitego uko byagiye bikurikirana muri journée ya 16 mu Rwanda. Niko nzambaramburira aya makuru.